Mizo official channel thir tu lengai thatu zongzong te chi bai kan bu ka cheu tun tum chu international politics lam yan ngai thau don te ang Khawvel hi China dragon hnuaiah kan kunta emni Biden aro rel na in Khawvel nui ati zatial tial Donald Trump patana trong trai na labang lo Donald Trump hi president ni le tura kan trong trai chan ber chu China ral khochak lungpui le thim thu ani thlen tu lo lian tu lo epa min lo do pui turin ania ani lo chu communist China dragon CCP ngam tur hi hepial la ya hian tu ma anom si lova ma se kan du lo danin eru ka wanga mi doi zeble mi korap ming thang Joe Biden a China in suma an leito aru ka China ta na thok char tu chu US president atan America mi house rual big tech tele politician le sarkar million ho aru ka in thlung khom rual the deep state anti ten man roten hlang mangin an evil empire lal thu thlenga chuan thutirin andom ding rama ma se an hria lovin communist China thu hnuaiah anin barlu na kong an hong ti reng an hresi lo Trump a aum talova China ra lan lo nai tuala Burma sipai mangin Burma thim thu anina an thlen tir mek chu ani hi Tunge Burma ram khi chanta angle kan unaw Burma mi pui thi sen chuak zuai ten min puiru chan tla kan lo me tia an auro lo chang le ngam tuam chun French president Huai Sen Emmanuel Macron ero chuan Trump ang devin huai o aron chu atana ma se tun thlengin Burma sipai nun ronzia poi soi lo le ral thuam nei ve lo te silai manga an ka hlum zoi thu ba creatur alom chuang lo tong trai puyan ngai tak zetani tun kar kalta a kan unaw kachin nam chan tu sipai Huai Sen ten Burma sipai suak sual te do tura an kal chu dona biak ina nitlangai lo zion kho pui tia tu em an sak dual te khan lunga vakwai te lulem kan han thok chho ve mai don emni Khawvel hi rumina khat zota ani ber hi UNO po engtina ma ani talo remna siam tura din meu UN Security Council a Burma sipai obena anan soi sel don deka China in lo veto bur mai sia tu man tik po antingam le to silo UN a ho to tam taktela hi China in an mi le san lo thunun te China in suman lo tham lungoi to te nenual mai sia Chhan lo aya lukatiang dawin UNO in mai phi faina turan lekha chua vengam te po paper te guarantee ang vel ngau nei lo ani boxi ni dangal chuan UNO in a chin fel thelo boina le indo na te kha America sarkaro puigan me dai dan lo khrethina General Saddam Hussein a Iraq dictator turu bermai po kha US President George W Bush akha na lo da thami maya Osama bin Laden akha alo thrang le viwa Barack Hussein Obama khan alo mit le maya Iran General turu buru tak Middle East pum pui ti khurtu Qasim Soleimani la kha putram pakhan PLA thuriat hnuaiah alo thon thami maya ni kha tuna hian Myanmar sipai ho tunun rong min ong hlai na hi tuna America President Joe Biden ma alo chuak ve ta chia ani zo te ngei ni saju nangpu Biden a e tual thatu nun rong hi i khoi vengam don em kan zo ta che heti tak maya moi lo po thulowa vote ti ching pen na le in bum na in tham na tin reng man poi salwa ini chak ber US President din munchu zana chang hremap lovini lu ta boka imo phurna hi hria em hei hi keng ko ngam le si lo ani chuan ini nei engata nge ni ta sumi du ni chuan Ukraine Russia le communist China ten nang le in chung ko an vul lian thur to a engei la be sei cheu zo te ngei ni saju heng kan Myanmar unaw le na tom tak mani ram ta na zelen na tura beitu te thisena luan tir tu sipai dictator nun rong hi imha a US President te lo ti dananga i khoi ngam lo ani chuan Khawvel pum chiat na tura dia bola agent thimlal pa thun hoya mi ni ti kan khredon ani ti hi horop puin kan zot ve che ti hi om huna tanga kan no sei ve thei ani e pu Biden an chawraw e ka thai Khawvel nui atija Khawvel in la riat phak lo mi ho sa chung chuang tele corrupt politician tang rualin lal thut leng an han hung chi chu dictator ang chi in cabinet le senator Ron Masalovin Trump a policy tha votriat turin executive order EO sign in thu pe ka chu ngal char mai ani kha kan hriat tongin eng thu pe nge ti a hriat lo te kha a han zot ve dek ka sign mai te an lo ti khum mai sia ni danga chuan US president thu chua executive order ta hi
rampumba ka Khawvel ngong lai thei khopa powerful ani thina pu Biden na executive order chuwa ve chuan soisele dolet ato ngal nuk mai ani pakhat na immigration policy phalna nei lova USA ani tin mi sang tam tak lu thin dan na Trump an ramri bangme zanga don lai lo hung nakal lai mek te chu ati top maka tuna hian Biden alo tiam tongin Khawvel ram sang atang alo phone khom illegal migrants te chu Mexico atangin USA an lu rui maya ramri veng tu te tan po mangan thla khopanita America rama smuggler te drugs le mishing tol rutu cartel hawan lok ber mai ani America ram ta na that lo na tur hriain tuna hian athu tiam sutin pu Biden na chuan lo lu chu atile tran to ani immigrant official te point don't come now in this fashion come in legal pathway antile to ani Trump policy a chuan immigrants te kan dal lo danang takin lo lu se kan ti mai ni an lo ti thin kha nia Trump pa policy bok an mana tu le ta ani mel pani na Canada tanga USA gas lak lu na XL Keystone gas pipeline ha tho lai Biden a hian executive order mangin ati top maka heta na thok mi nuai tam takin ei zon an hlo ba ka USA le Canada in sum don to na na lian taka chu chata Canada sarkar ati lungoi lova tuna hian USA gas mana to sot le ani he Biden a order thalo hi Texas state in a dodal masabera tuna chun America state thrang somni pakhat lai nan dodal to a Republican state chunga chuan Biden order tam takhi zomlo antum tlang ta tha mai ani pathumna America economy ti chereu na policy a in Trump an thlatin employment thar anuai te la siam bela ram economy le mi puite din munati mason chomeka Khawvel economy ro puile ho sabera din kha ania ma se thlani chunga Biden administration a namulo unemployment mi pui nuai som khua pangai nan pungmana America ho saknei engtiang takin la rok chereu zeldon nimo Biden a foreign policy chuan Trump a ayenton le tamai Israel le Middle East policy President ani Tir Khan and Prime Minister Benjamin Netanyahu le Trump ate in thian thatna thi nge ni Israel le an Prime Minister chungai nep takin anda hniam vel phut ani kha Israel mel malian Iran sarkar le Palestinian ho ne na in thian thatna kong ka zonge ti niom takin Biden a chuan an betlon vela masa Israel politician turul tuk Benjamin Netanyahu ane po ayak phale silova Arab sarkar sang tenen in lungrualin Abraham Accord an lo sign dai to sia Iran tlon lungoi atumna policy chuan Arab ram house berle oil nga ber Saudi Arabia thina tirim boka Palestinian hola Israel of noi omnisi Iran puina Israel do reng mayan lo ni boka tichuan Biden a Middle East policy chu ahit tawak lo ani Biden a du lo zongin an intiam rul tha tamaya thudon na nu nga chuan Biden a chuan Iran tlon lungoi tumna chu afu lo ti akha chiang tran ta viau ni na lang smuggler te drugs le mishing tol rutu cartel hawan lok bertoa chuti chugin Netanyahu chuan nang hi kamamo lowache Russia ka nei dei to alo ti san ani USA le Russia in lai China Biden an ati cheta Biden a foreign policy chuan melma siam zung mai don ni na langa ABC News in an interview na tang ringot po in sarkar lian pani boruak ati chenghal rup mai US President in than sang hi som paruka Russia in rol amana te lang ti na soizuya chanchin bumi te hian zon an zo thiam sia ain soi ok zok nge Biden a chuan Russia President Vladimir Putin a chu tual thatu anga apu thu te achak chuak le ta zela kong thranga Russia chu khre ka avozui bok fin fian om hleilawa hetiang in punai Putin a hian angai jam lo hle ni turani USA a Russia palai ambassador chu akauki rap mai ani chuba ka Putin a chuan Biden a chu open debate a chunga la live ngei ni se ati zui ani hetianga ramlian le ro pui pani inti thiam lo na bultran tu ni hi Biden atan mo phurna na men lo ania turam ma hi puingai lawa ma ania tal rang thaianom to si lawa chanchin bumi pakhat ne na thu soi ringotin heti taka poya soi si chuan Biden a hian a fula press conference nei tura an lo ruam man to po an thul pha mayangem press meet e line thu an zo thiam si an pu hian ven deuh chu ngai ani mel nakina alam tang ten thuan on zuk le ngei don sia an thu pa choi le tur hi hria ta pai om love
tuna re chuan ama press secretary Jen Psaki point apu Channa aladin reng thu asoi ani Russia in US election a enroll tia Biden a puna hi sang hi sompruk in thana Trump patlin na chan nian puna kha nia hekna wangin special investigation company lion beya an puna kha pakhat ma diglavin Trump pakat hiaman chantir ani kha sang hi somni election a China Iran la Italy ramdang te puina wanga Biden a hi diklo takatlin tirani joksia thu dikhian entika tak mun changang mo tual thattu anga Biden an Putin a puna hi mania Russia opposition party leader Alexei Navalny atura hrai ni thu soina ni takmo China laka USA atlom duai hetianga sarkar lian Russia ne na inthian thana hlo mek la hian China ne na nin lei chi na po athat melin na lang chuang lo tlon lungoi chi an ni der si lova nimin loka USA le China diploma tho in bia chu China lam chuan din mun thazo ka ding a position of strength tin pheranin an counterpart Biden achu anuite vu thau mai ani ti hai ho lovin American ho chu anan naw samvela an tham lo je hi TFI Global Network Mars ni som pakwa sang ni som ni pakhata awasoi chiang kuang vele Trump pa aom laya an soi ngam reng lo kha elsen takin an soi suak piap to mai sia mi hring hi alo in thlau thei mange bu final khat ei theu hi kan lewin la hlei de uchuan hi mo hei aya chianga sarkar ro pui indi riamna drama hi Khawvel alom chuang lo alana sa deu don sia maba khi ako lo te ania pu Biden ro rel na hian o America o USA China laka hian ivan tlom te renge chu million ho ten Trump aya andu thlan ani meu sia Democrats kul pui anging Democrat state lian le thil ti thei deu California New York le Michigan state an governor te chu an thil ti sual ana sat ema wangin an mani mi le sa te ngai thu boy ortirin an tal boy meka an state Democrats million te point Trump ado tulian tak New York state governor Andrew Cuomo chu taren kol na nursing home covid thivai te en kol na a hona wangin chuta omsa tar chaklo tam takan thi pha an ming chia tur thup nan mi thi zat a hubbo te chu an hai chuak le si mi thi chung te mi sang tam tak thinri man omlai mekin Trump pachunga an chia chu ama chunga lo let le a ama office chu ngaya alo khoi khem mei chia ten an laka moi lo taka che dan du lovin anong complaint ta tlur mai boxi katilo reng tia atan phek lain mei chedang 6 man pui tura lo thema lo ti lungoi lo te tangin report a thlen bel zela pali panga mai ani talwa paruk an tling to ni tuna apasari na in ama chunga ati dan ron report le to an mani Democrat senator tele an speaker te meu point an thok tlak lo tia bang turin an karmeka governor office a thok staff te point office kal du lovin an pu chu an boycott vei thul ani ma se politics taka ngai tu ngai aum ve boxi hetia bantir tura an nora wanga mol pho takan bantir tak chuan governor thar thanangai don sia chuti ni chuan tuna an pol Democrats ming cheto takhi an tlak phang tian hlau boxi lelama Trump en kolna hnuaiah Republican Party achor du tha chho zel bok nen Trump lam tang governor an tling mayang ti an hlau lo theilawa mitam takin mani rampo veilo pu Biden hian zirtir na thaber min pe bokasin ram hruai tu ni si ei ruk ching ta hi ram le nam mel ma an ni ti hi kan ram than mo bok lian ber chu ei ruk na nia chu milaka chuan tu na tangtal hian kan sim du to ngem le mitam takin mani rampo veilo ramdang USA zuwei dei anga min soisel na hi ka hrethiam khop mai kan ram le nam kan veina hi midik le rinom Trump pale mi korap Biden ate mang hian tin zone nei takin kan ta lang ve thin ani pathian ring tu in ti sia sum kan pathian tlata wang hian kan ram hian pathian mal somna adon turanga dong theilawa eiru theite ru khom sa hi rongbol tu te point kan it vele thobok sia sarkar lai puya tang hian sum hi engzat po dongila ai ral theitu thunai tu apiang te eruk banga tang chawa malak na hi chuan pathian mal somna adong theilo ni ti hi ka mu ve dan ani Biden a tang hian eiru tu ten mani ram le naman lo khrala an phasan thei zia ti chiang tu textbook thadang om thei chuang lawang midik le eiru ve lawan ni wanga mi huai sen Trump chu China dictator Xi Jinping a hlau berani lain suman lo leito Biden ai ro chuan engma ai lo thu apuang zor thina sum petu le thuru khrakeu tu China in anom puang mol phawang ti hlawin aru kina khur char mai ani
chu chu hria in Jinping a chuan Biden a khu remote control in a control to mai zunia Trump a hnuai USA chu Khawvel a engkima number 1 ania Biden a hnuaiah chuan USA chu China.2 China thu hnuaiah thu oi takin a phechar mai ani chu wangin Biden a hi milem siam chop papet mai a sarkar po puppet administration ani wangin nirei lo te chungin America mangai tu Donald Trump pathil ti that te chu su tir zarzarin mitra ho Ivory Tower anti mi class sang ho tang ma chau hai zongin ma an lak tir ngal chara chefu le dona anin ngai lain Biden a executive order chuate chu US te sang in pom du lovin an beile tluara America ram tender tu anga Trump an pu na chu an mani chunga atladik ta zoka tuna khuan America khu an ek phel trepa Texas te ta tanga intrani na khituar to ani pu Biden an White House le Air Force One achangta Biden a YouTube update a chuan Biden a zin chuak tur chu ni dang ang lo takin White House atang ngei na chuaka Marine One helicopter a sipaita chibai buk na in a chuanga Air Force One diktaka kailon thui thama alon chho chu atlu khat maya akhup te asoa voithum laia pai chon nuwa atopa alon chuaka chibai ron buk let thei hramani du tok don to ila chuak le tura chuan Donald Trump pa omlo tak nuwa Khawvel buai ziate communist China avok lal len tak ziate din mun hiam zoka adin nuwa Trump paro puizia an party khai pa ber din muna dinga political appointment lian chin chu ama approval ngai vek approve lo an tlak niam zel dante ama phatsan tu te tlak chiat dante Khawvel sarkar te nan ngai ziate nakum sang ni somni pani loka midterm election a an parliament house pani lak vevea house din mun song hete alo ki lena second coming ro pui takatan in bua sena thu ta talan kan tumanga mitam takin Trump pa hi thenghil to ma se atira tanga tong trai sak tu ten tun thleng hian alo ki le thui bai sein rin nain tong trai sakan labang theilawani ole khati jong kha tun hunata na Dr.PC.Biaksiama thu zia kanon chiar chu theite chu ania clear tu le ngai thatu ten in benga ti war nge kan bai sei ani mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma chanchin thar dang nen kanong ki le thuayang in zawain hun man nuam vek ule